Tamane maka diang ita presis avalia itane anrasik hare itane halok sira no halo refleksang ba itane salah rasik. Hodi ita labele continue fa salah bebek ba ema seluk ne salah. Ema seluk ne annoying ema seluk ne lefang no halok sira ne be halo ona ma ita. Ita adalah barak fasiliu atau hare ema seluk ne salah duke rekonyese itane salah rasik. Lais liu hare ema seluk ne frakeza duke confessa itane frakeza sira. Ita protesta ho hirus los bang hira ema kanek ita. Abi halua te katak ita mos dala barak hakanek ema. Ita exige atau ema tinggi comprende ita, babe ita ladung kan nunca comprende ema seluk. Ita gosta tuda fatuk subar limang, depois satu limang be ema seluk, no hatur ang nudar vitima. Kita ia mentalidade vitima, victim mentality. Pasala sirne be ita rasik makhalo, nuba problema sirne be ita rasik makria. Kita play victim, demais. Muresne kita fo sala bebek ba ema, to halua te itania sala no halok sira. Tambah nemak Jesus Kristus honoring ma ita ya Mateus kapitulo 7 versículo 1 no 2 ne dian seda. Kita fosala ba ema atunu ema la fosala ba imi tambah ema se fosala ba imi tir dalang nebe imi fosala ba sira. No sasukat nebe imi sukat ema seluk no nemos ema seluk sei sukat fali ba imi. Moresne quando sempre fosala ba malu hiladet problema se nunca hotu solusaun se la ia no se la resolve. Tambah sa relasaun barak sai raung sai at o di malu to la liga malu. Tambah ema nunca kurizini ang, nunca avaliane salah sira, no nunca hare ni halok sira. Mabe continua fo salah malu, no fo salah bebek det ba ema seluk ni salah. Tambah nemak dia kliu, ma ita noing no hare kleang ba ita ni halok, no fila fali banai. Ane sangat tete ia Lamentação kapitulo 3 versículo 40 ne. Moramang relevant dia seda, ma ita hare kleang ba ita ni halok, hare kleang ba ita ni salah sira. Hodi ita confessa arrepende no fila fali banai. Atau ita kita fo salah tang ba ema seluk ni salah, no ia mentalidade vitima. Avale sang ba itane ang ba itane salam no ba itane halok sira magdalam diak ida ma ita atau hetang mudansa sai maduru no sai diak liutang duke continua fo sala ba ema seluk. Saya problema rumah koko avalia tok koriji tok itane ang dal rumah itarasing magsala karik. Sinal ida tudu katak emane harekang mak nia nebe hatene hadiah ni atitudi hatene koriji ni halok no fasil perdua ema seluk ni sala laho fo sala ba ema seluk ka problema sir nebe acontece ona. Ema nesang ne sempre ia progresso, sei sucesso ia mudança desenvolve, no sei continua lau hodiak ba oin litang, no sei la rai ori ba ema seluk ni sala tamba niemo satene katak nia sala naing ida hotu. Provérbio 28 versículo 13 dia nune. Nia nebe subar ni sala sira sei la hetang sucesso, babe ema nebe confessa no husik sala sei hetang larang dua. Ema nebe super ne salah se hetang sucesso. Então ema nebe reconhece ni salah se hetang sucesso progresso no mudança. Ia ni moris. Ita precisa tebe susutulum mamoromak atau idane acontece ma ita. Salmo 139 versículo 23 no 24 deng ne. O maromak buka hatene hau no conhece hau ne fon larang. Koko hau ba no hatene hau ne anoing. Haretok se hau la ona ya dalang salah no lori hau ya dalang rohan lai. Tambah nemak precisa tebe susutulum mamoromak atau nia orienta ita badalang nebe los no rohan like niang. Hodi ita label fo salah tang bay maseluk na salah no hatene kurizi ang no avalia ita nia halok sirahotu.